umqali wendlela. Ubaba omkhulu uJeremiah wahlangana naye emazulwini. Kodwa isidumbu somqali wendlela sisekuphakameni. Uthi umqali wendlela baba omkhulu mayikhuluma indaba. Uthi banta bomntanami bazukulu niphathe kahle lento. Mina ngibona ezulwini. UNazaretha kufika enhlangwini. Bafikela kulomuzi engisuka kuwo. Amen. Kungakaze kufika enhlobo. Uthi baba mkhulu mntanami ngangikhonza uwiseli la ngangikhonza khona. Kodwa ngathi mangifika ezulwini ngafika ngavinjwa. Mangivinjwa ubhombela ubuza umNazaretha kubaba mkhulu uthi iphi ingubo emhlophe mntanami. Ayikho baba mkhulu ingubo emhlophe uJeremiah. Kodwa waba nenhlanhla baba mkhulu ngoba wabuya wezemhlabeni wazoyikhuluma indaba. Mayibonke Nkosi. Bayifika emhlabeni eyikhuluma indaba. Uthi lo mNazaretha ngawunika ezulwini. Kwathiwa awugqoki mawungale kwamathuna kodwa ugqoka ma usemhlabeni uyasetshenzelwa emhlabeni lo mNazaretha. Angazi ke noma mhlambe njengoba ubaba ekhuluma sasebenzela wona yini umNazaretha noma sesenze kwethu. Wase ugqoka lo mNazaretha wase mphathisa umyalezo ubhombele phansi baba mkhulu wathi mntanami ke phinde emhlabeni mawususe emhlabeni ufuke usho ezweni lakini ukuthi ngiyeza uNkulunkulu ungithumile khona ngiyofikela kini. Mangidlula lapho ngiphuthuma ziningi lezi ndaba. Ngiyacela uNkulunkulu angiphe sizohaphuna ngoba lo phambi kwethu umqali wendlela mayibonke Nkosi. Lotho khona insizwa kaMkhize la ngazi noma ikhona yini. Mangithi lo phambi kwethu umqali wendlela angisho ngoba ngithenga amehlo akho. Kodwa ngisho ngoba nginesiqiniseko nawe mamthanda ukukholelwa ukuthi umqali wendlela lo uzokuzwa lo ngizakukhuluma. Uthi velokosazana ufika ezweni lasehlangwini uthingo. Malifika ezweni lasehlangwini uthingo emveni kwaloko bakuthi awukhona. Kwanetha imvula ezikhukhula ngendlela esimangaliso sekuphumela ehlangwini. Ubaba osehlalweni ubhobho lesimela sawampondo ophambi kwethu. Imoto abehamba ngayo nensizwa kaMkhize ekuyahlala eParliament lapha eBuhleni. Yaba nenkinga ngesimo sezindawo ukuthi kunodaba. Angikho lapho la ngisekutheni bathi ngoba bafika eBuhleni uthingo selukhathazekile ukuthi bakuphi. Babafika emzini waseBuhleni basebeya kubaba uthingo lenkosazana babefika kubaba wasebuza ubaba wase bebaphendula. Nathi uthingo cha kufanele wena kulungile indawo zakho leziya. Awuzihambe mandulo. Uyazazi lezindawo zakho. Sizophuma sentabeni eseKhenana. Ubaba ezohola umhlangano ngangazi. Ubaba usehlabeni ubhobho lesimela umhlangano sentabeni eseKhenana. Ngambulela isimangaliso namhlanje ngisecela ukusikhuluma phambi kweNkosi ephambi kwethu. Angiyazi lento mhlawumbe uzokuyikhaze mangithi lo phambi kwethu umqali wendlela masingangabazi eNazaretha asinathi umqali wendlela. Singaqeda lo. Ngithema engibhulela uNkulunkulu wafika ubhombela ehlelweni sakhe. Sizoyitabela seKhenana amehlela ubhombela ehlelweni sakhe. Ubhombela umqali wendlela babuthana abayingcwele njengoba nibuthele lapha nje. Uthe masemphelele wase ubhombela umqali wendlela ehlangene namhlanje kusikhumbuzo sakhe. Wase ehla umqali wendlela wase shona enhlabathini mesho enhlabathini sasala sodwa ihlalo masela sodwa ihlalo kwase kuphakama unyazi wezulu kuleso hlalo
sasithi siyaphuma mina ngikhali inyembezi sangibona uNkulunkulu phambi kobuso bethu usephethe ubhoko ulibeka amahlombe uthi asaphe bantabami siye entabeni eyingcwele ubanike lo phambi kwethu wabambilanga kuba mkhulu uSidawane uMpombela walibamba ilanga utheme ngabantu bambilanga lama ilanga langanyakaza ilanga emthumile eThekwasentangweni laba ngibhekho yabantu ayisithupha wasethi mntanami uyangabaza yini wathi uSidawane chaba bangabazi wathi uMpombela mntanami ungaboshwa kakubili ezulwini njengokhulu uSara wasemthume gospel Dalmathunzi ilanga selibantu bahle lilapha phezulu waselibamba uMpombela ilanga lama ngoba ladalwa nguye wahamba wamkhulu ubusuku bonke wazafika egospel wafuna isitepu sakhe ebusuku athi abakhosazana hawu kwenza njani kodwa ebusuku kangaka uthi baba mkhulu uSidawane nilele emini kangaka nilaleleni wathi baphuma khona wasebuya ezanelo elibambikuse emini langa wathi makabefika ematshela isithupha wangena endlini kaMpombela ekhaya wathi mangabe engena wathi mntanami uhambe kanjani ngeke inkosi ngihambe kahle wathi kulungile mntanami ngiyabona inkosi kubusisa ungaphumela eminyango maphumela eminyango bomkhulu wafika eminyango kumnyama bhuka esikhombisa lo nkulunkulu usuvele ezulwini uNkulunkulu ayoneke inkosi akela uprofeti kodwa uNkulunkulu wakhe inkosi muselizweni